Motegereri a primary beneficiary was a principal beneficiary okure nokia abandi bagocha ba benefit usenga kimocha mwakora akere principal member ya sirire onye card ke bwate kibesa ine na boto kurangiria spouse twake twamwejenje twamwe card ile okay we swap the card okay bono yonye okaendera kuitumia ukaenda kushughulikia family yake yeah okay that is the spouse twamweka kama principal yeah provided aleta a death certificate a death certificate to confirm this man or the principal member died yeah kesi ngero na iwete nyagitari kenge last week as a principal nedi benant once bakwete asomboza kana para by the way November ye umapa ngo musacha no mukungu no mwana narenge very serious tima idiko senga kiacha taka genda lakini tote for example mwana ni racha taka kwa bono bakule bonse iko no ngakiko cha bache sina babo chiko genda iko principal no party mbaya the one has passed on 0704102007851020 Ready bunalo yes Juma yes omuntu akaze 160 mpaka totero miaka ya 5 6 7 kanya kwenda nyaktari kanya kurwara kile cha mentu kile 500 okay otigire mwakana kwezo 160 iko chikora ekara taga mwakana antaga kurwara ikibesio ilibata batana ncho 300 na kedi 300 ose pato shilingi 500 kile namba 2 hotel ile na bako abantu na mobile 15 mula kwate bari muri 60 nino emiaka iko na bomba kwa tuna ayo ngoro ngoro ke pato na bo ekebande biata so mino ke wote la kuruaja bia mono yangi ni mwaka gitoyo monta kwa ni rieta na gwita kuwali sio kana zagitari gara arario mochera at least ara consume jo cha tanya kurwara radio bunalo yes waki lakini umwana na maremavu ali kunyara ko mu kugwato tunende kuireni amanya ko tibaseba egekere tukune kinki aroreka naga abone amanya ko tebo yoita ni bitari gokora ari kurwara iki batari ko konsitero muntu babuno eko gara no muntu bo mwana aya ekende umwana no yego bono negeta oyeta lakini siri ne sikuruwale abana mbalirende okwa gale soma yabere kake ukora menye sukuru nayo ko komokora kirasemo nale nyara kokenera ikire kodera batangu abantu banga munabo batumye kitati yakete gwete alinga kera itandi gwakanirwa agera atie ko be dependent bona ara ko principal applicant apply buye ngocha toro ready funalo yes yoka jenale kaguri kira koga yena mwana ndeta kwa kana ndeta lakini lili bakia ya tali asama leo ndio wali tale tini atano usiku mbali koketa yani lili ni ndio kwa wala wote wakana wana sekina wao tekia kama kiara wana topa wana iwamboge no yana ba aba ikuli abu na ba gaina ba kupi toda ikuli ara kwa na mimi wote kwa kara sawa kia kwa como lo hago como casi abuela ta como ve que le da hay que hacer lo de tingi yo colige ero akana mo minero wali muto muy good kia para ba kali wanjere kia okay 07041021020785102102 Mr. Juma torale nile maswali ana rekoba gako kulikuwa alafu baadaye na nimba titisi michinde
oya bori so adigije sana tibesa bya nirenga chikorwewa mbara bakurumia 5 bande barumia 6 bande barweli 1 buya bya jibesa irenga chikorwewa minimum muri na maximum muri nirenga oyo kuruchinyinga akonyore service yengi yake ko boyo kuruchinge. So we need to understand also. People no boge na bali maswali maya sana. Aya tulengete twesi. Yeah. Mko orio boti swali tangani ya jibesa shilingi 160 mpaka chika enda mpaka 500. Na ndo tebanga wile miaka 7 8 tanya kutumia kadi. Nkiao kwa jibesa hichi. Kerenge kene kia NHIF kerenge katika ntebe noko konyo muntu orwarire omuntu okire obali nyagitari amatuko kose na 5 omuntu yepi ya akire siringi 10,000 15,000 oseri 20 omuntu yakana siringi 500 ngai bese jinde chiko nakiki tokotanga chibesa se bali batarwarete chibesa cyako nakiko enda kitumie okwanya bali barwarete onye kwa vile miaka yonzi aye nyasaye nakwanjete bya muntu turarwara lakini gatushugulikie uri rwarete. That is why konyereka umuntu arwarete tokwakana jibesa modani kiri akanire ne bamuna bona tapa kureba kanza kusenyibo kuse kidi transplant jibesa ukwanireka bamuna umuntu kwenda kubali gwisiko saidi ya siringi ya milioni 3 milioni 4 kwenda juu neno umuntu akana siringi 100 500 wono totebenga wakane 500 nga wono ntomo shigulikia kibesa chia bali batarwarete na kitoko Rusia turwalire yo rwarete. Okay. Nabaje kutumika hiyo. Haya na nabulinga siringi 300 kulingana na serikali ya mheshimiwa Dr. William Ruto na tebanga bono NHIF ngukire ko chenjia na malipo na arongo cyari ko chenji so muntu ulia okore gazi bako chikona cha ase percentage ya 2.7%. Lakini abantu mbara ba maishanze bali self employed abanda barawa wakana siringi 300 ene program wejo chaka mu mwaka uko chaka lakini asebono iga okana siringi 500 mpaka the end of the year. Okay. Omulemavu onsongo mosongo na bolinga molemavu tandi miaka tekantebe ase dependent bonds omwana oikire miaka 18 oyo ne kulingana na sheria oibono etaniri. Okay. Oino muntu monene utwalire kebande lakini nyakare omulemavu okumuira sekyombekerikia balemavu bagenda no mukora assessment abanyagitari bamurigereria bali ke report batuma to Kenya Society of Disabled People bana bakanda bamwe card kera bamwe card iliyo chase tule kera jira atule oibona wato kumubekanse yo mo a principal member no be miaka 40 no be miaka 50 ekubera wewe ni mulemavu na ujiwezi kabisa na ndengo tekemere ngakio bulemavu ubungana muntu naroda no mulemavu ari lakini nabakora bakora gazi yaye mulemavu mbore bunaye okorera kweli oyo agajiwezi kabisa abuna botu toko shughulikia as NHIF katiba inatukubalia hiyo. Okay. Haya abana bali school bahitaniri baikiri miaka 18 kuchiwa abana buna bagudumia paka miaka 25 sababu neje mwana oyo nategemeta somo iguri samangana ye ndagera school fees na keregento igento togotaka koro kingo mwana onategemeta omo iguri. That's why we call them dependents ne dirubeli school nale school kweli wose nabwate school ID squeezy ase bana bale form 1 baka form 4 eserikali ngo bakandirere edu afya akunto bwatira barao lakini barako nyora bakari ko sine university bakari college ababona butuko sabanga ntango lirubeli korokinga umwana nale school ntango list wakanete fees ekwera umuntu abadanga umwana na school wale kumbeta school tutakete evidence koronga kweli wewe mtoto anakutegemea. Okay. Inogona boto wakana 18 mpaka 25 we have no problem. Okay. Yes. Nale gobolinga amalio gande NHIF ngwa kandere ali makama 150 ga lakini ujugeje gole 500 kwate bugando gole amalio gana ari unabona kiroko enda south patient wendo ya amalio ga ya
onspi Okay. lakini narari to koroka non-essential non-essential drugs ayaro nturi kugarami because kosi ayegere kurake aina to kotebia umuntu ogenda kwegora lakini onye kara limited na bako kama mario gajo lakini for our patient cases non-essential drugs hapana. Okay, 0704102102 0785102102. Umoge Boboge, I have a question for our guest. If you haven't paid for the last 1 or 2 years because of challenges of money, is it a must that I pay all the months I skipped for my account to be active? Or there's a other way I can do for me to be covered? Akobodinga ki metinyi nero natara kana usine vile usine tano lazima kana metinyi motegera litogenda aya no monto ito kwenda kwa 90 onya kwa bere gwetani ri umwaka igentongera tokoroka amnesty. Okay. Amnesty umonto bere motan 12 months plus uyiga guchocha bwerechesa ndiro tebanga bono ochocha kwa kana leso watigirite ayo gocha wakane kuno muntu omogeni wakane 1500 after 2 months ikadiga no more. Okay. Then you continue. What is me inye radio funalo? Yes. Zabron. Okay. Okay. Radio funalo? Na wera ko ri bamba ye tokre como yo mo bichoyo kwende ye ekero ko chenya ina gitari ngote ya ni sita sana gekora utageteka kwa rwari ko nyuma pe ugo chigo ikoro kwa nyora ko kwa kanyuma ya kono kari ko rwari wa tegete nga kia tokonya ga gwege kogera ye ko tayare te sita se metinye yuma ka kwa chenje tuira ni buga ya to ira ni evento kende ya tajira to kwa tena iyo kwa tena otio nya wat kete metinye vere ya to kanga bono kati ya ote ya tibuo kokora wamenya kuligerunga ya kile tajira ngante kwa kana tajira tikiri go dikia kia konya go asepera ndinga ichikoje evento kende bono ne to kete ngomo na go so tirire oyo no tirire bono ndare tro mo ao ni mo ve ka se ka tieri ga ya mo do ya ru chiwara. Okay. Radio funalo? Kwa kie? Josephine. Okay. Okay. Alafu mwana no ina vegete ni chaiwe kare tu asiete ni gitari ora teba mo wikire miaka 19 bakamburusio. Tara nyora kigan. Lakini alipokuwa na atara yate kigan ni wiki ngati yate nare de seren chai gari ile to to kuma kana ni kaya maru ya to kuma na munagu. Okay. Kwa ko yo gero uli bila kina alipokuwa ni wana no to kata sigi. No na kiteni chai go umsaka wana utumwa ita nile. Ore kiru munga. Sawa. Simu ya mwana radio funalo? Hello? Yes. Sio no korokeo. No. Aboko nyora guteba ati mugitera na chaji ngo se mucho. Ando yonde na ro ore gitara. Yenda na umenya tumeki. No tumegeli ukalioka? No tumeke buna bono tro jina usio omenya gitara. Ando yondo ruari. Wale ya gitari ya tata ba. Ni como rusia. Swali ya how frequent? Yes sir. Swali ya sana. Mobisa Juma. Karibu sana. Teto cha kiredio. Ncheraki. NHIF ye omuntu ranyito. No yutumekeriyo karioka. Igoro rero kogera. Buna bono mugakoyo. Swali nja bolirio yo kubori swali mwario.
narusite muriro nde nyakitari nando yondo rwarire nabakwe muira nyakitari agenda shughulikerwe ntoku atinga bone kadi yatumie the last week tegotumeka anymore ya nabako gendo yutumie rwari omonto lakini ande kenna tebanga ekera togokora togosangirira chibesechi ntori kurigiringa chibesa irenga wa chia watoire na watunire chiarire ya ntu togogolumia na kwagwara rwari yonere kututikete Sablon. Sablon ni hakuna jua siri 300. Lakini akumetingie kwa bantu bakuna 500 banataka kune. Sablon ase karatoko na chachibesechi. Ntobu ate ekwende program tokutumia kulingana na muntu ngimushahara yongana. Yebona. Si muntu kwate ko sesiringi ko wili bwa mapaka singelo paka singelo 5 na chiko nyara bawo na chira chibe singa nayo nchiro nande chikwenda ko chabo chance paka 150. I think that's the minimum to wenda ko nacha wono yeko teke mane musa salary bracket ya na kia kuna jibwa siringi 300 badwa 500 maybe kwani bale mu than him. That is why they bawa kana igoraki agera kuri rigoma aso ko njinya gitari yes nateba nande ngangirorere asuko njinya gitari na atuko chenje vera after 3 months akerwa jori nyagitari asoko enda kwa rori outpatient togo genda orwari we nyagitari nga within these 3 months goiko gende ali sojo ali outpatient after 3 months anda boko chenje ogende nyagitari nga kulingana muno tegete okay na boli amangana ya penalty ngayigo singa ichiguchi chibesechi echibekire purpose nali omuntu tari konyoru wakana tari ngano tosoko tebanga bona yakana chibesa tutabwate dipera nabokoba omworo osogotakana bone chibesechi penalty chikare tusanyi that wakane lakini tari pesa nyingi tokobakania na nate abasiringi amisini chiwakana aso omuntu o devote ho mudinyo yomo mitinyebere igomya mojo wakana ni sheri tokakane siringi 250 lakini tukapunguza mpaka siringi 50 chi okochenjo munya omoro omuntu sirire mokungu okure onyomero mugao gakia kurusio ria bekori pore ntoza bitubure bietare ekero mo ngwasirire igokorete death certificate kera kwaretire death certificate obisi itu nere kotoro no musbati okwiri osirire twarusi osirire twabeko yomogeni nande kera kwaretire yomogeni ago chakotumie kadi ritukerie turi kuganya umutinyi gose midinyebere na bagonya aho jakonyetumia immediately arafu kiamogiti Joseph akabone kogoro tukamwaka singiru 150 asante mama ase usuda kwa enandire eyo mwonoyo no muntu kana siringi 500 lakini ya matiba kutuma tena siringi 150 ina muntu amwe ndoko na kibese kindi chikoro NHIF na bego kudumia ndiko ligenga irenga kwarure amatibabu aunga kiangana. That's what we pay. That's why we paid this much. Omwana what a waiting card. A waiting card never the serial number. Eri go collect number yeke bande ekyo. Kera redire number to confirm na bantu ba Huduma Center. Part of the bill this is the card which is coming. To mo register na batuku mutumi to kutumia waiting card eri ko register. Never the serial number which collect ke bande. Rizwali omwali garu kwananga na omwali ngana mayango chale. Ngocha muri mwatamine membership y'omuntu. Ngakigwikira. Mwaru si muntu tiako member. Akero muntu akore fraud. Yeah, we terminate you. Yeah, because nabako nyoro muntu otumire kadi kaiga chisechi nanda sando tumia nanda sando ko kero ko chikorigereria ko nyange kadi yengenje gutumeka terinjera ndonge. Ngara hawe mwelele Mr. Juma. Nje kuna mo fanyikazi wa NHIF kentongo saba abantu baito usiyengima yandikisha muna aba members ba NHIF yeko kana tubwate insurance ebwata ma garamerense kuna NHIF NHIF nero to ibodere to akine NHIF nande na nyasa ora toire karara toire agotoire through NHIF number 2 abantu emechango ya marwaire mechango ya nini gocha tiga kuganya mechango eyakanere nande gwetenene ayebieka kibese chia 500 ne chinge echo mweshimi otoja parata nchigo gocha kabeta yale na wechi poke bali bande batara register bachichirani chiao na baro ba device bakole the same register ikarama yetu sio juu na kutuwasili kuwasiliana na sisi kama NHIF na bako tuwakire namba
namba yetu ya NHIF gere 0800 720 601 0800 720 601 wake namba hiyo na boko pokero biyana bantu baitu ba customer care. Okay. Namba yane jibuna NHIF James Chuma gere 0716 845 903 yeah ina kwa senanje James Chacho benefit kisi office. Sante sana mwanzo mwategeri gatwaringe no mu busense mu NHIF asuru sagere wakisi yakurwa yenga James Juma tuwasankira mangana bange sana kuri NHIF mangana mayako wochera sinjera yo boikrenu no muralia Margaret Mokwa tuachie tutalemera yes. Kwa mbi mara jinsi ya